Яңа Сәйит авылында мәдәният йорты юк. Концертны җәйге ямьлек иштән файдаланып, урамда, кибет каршында оештырдылар. Көтү-кайту белән башланган концерт 2 сәгать дәвам итте. Район мәдәният йорты хезмәткәрләренә авыл үзешчәннәре дә кушылды. Сүнмәзләр ансамблена 7 ел йөрим. Лаеклы ялга чыккачтан, нәрсә эшлим микән дип өйдә утырмадым. Чакырып китерделәр дә, шул хәтле нык яратып йөрим. Талантлы өлкән кешеләр җыелдык. Bir коллектив булып, bir йодрык булып тупландык. Туган көннәребезне үткәрәбез. Кайгы килсә дә, шатлык килсә дә, без гел бергә. Вакыт үзеннән үзе табылып тора. Яраткан эшкә вакыт сарыф итәбез дип кайгырып йөрмибез. Biz indi bu şovda yaşasak da bizim indi bu tuğan avul. Biz mine şuşunda konsert bolasın bilgeç, şuşlay uyuşturup kilişler var bilgeç. Bik rahatlanıp kildik. Biz indi Kazandan da qaytkan opamlardan mında kildi. Avulga yaşaw dert için bu şaralar bik gerek. Zurlar için de, yeşler için de bik köngüllü şara. Konsert şunda köngüllü baran bizge bilişoy. Eleki jırlarda, yeşler jırlarda barsı da var. Концерт Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Абдуллин тәкъдиме белән оештырылды. Яңа Сәйит егете Фәнис абый авылдашларына бүләк ясады. Шушы авылда туганмын инде, шушы авылда үстем. Менә шушы урында гына клуб бар. Шул клубларда авыл клубы дип аталадыр инде, шунда эшләдем. Библиотекамы булып та эшләдем. Но инде менә соңга хәзер 4-5 ел китте. Дом культура искерү сәбәпле süttiler, zor yaştagiler var. Şoňa men aýdam, oýlap berdim de bir awulga konsert ýeştirip kilerge oýladyk. Bütünübizde hürmet edip Biyeştenip bilekeyden onun garmon munları bile üsken kişiler bularak Fənis abinin uyuşturgan, alıp kilgen şuşu konserti özünün avuluna. Bu konsert gına tügel, bu şuraşu da dip etesim kileyinde. Barabızında da köngülge biz indi bunu işitü bilen, bildirүүnü körүү bilen äzirlene başladı. Koylarda yoktaşlar, kim mine biz Kozandan qayttık, kimdir Şallıdan qayttık. Avuldaşları da boş kilmegеннәр. Konsertта катнашучылар һәм тамашачылар өчен мул табын әзерләнгән иде. Концерт карарга күрше авыллардан да, район үзәгеннән килүчеләр дә күп иде. Клуб orada tutup taşladılar. Ziyler orada yok. Şimdi ul hatluk ziyemilgen klub tuğuli remotlapta turuplardır. Ziyeliş utkerge, halkla zifap süleşigene de avul halkının urunu yok muydu? Bulay konsertlerini uyuşturup halklar bilen ilimtede bulguları bilgilek de köngülge yakın. Rayon gezini korap duran, Müslüm'nin bütün pusmağa sayın bulgan yoğalıklarını bütün üstün kazaksanıp baramın. Allah'a şükür turmuşlarımız imin. Biz bunda jylyşyp qaytdyk tuganlar bilen, gaýle bilen, eni biz şuşu ýakynaka. Ol şonday janlanyp gitdi. Barsı da mene şatlana jyyldylar, ebiler de çykdy. Elikigi wagtdagy kebek köngüllü dip. Bik kirek. Bunda qaytyp ýürüşler de köp ýeşler de ele bar. Ol üçin bik kirek bu. Авыл өчен матур зур чара үтте. Авыл башлыгының битарафлыгы гына халыкның кәефен бозды кебек. Фәнис абыйга һәм аның иҗатташ дусларына исә Сәйитлеләр рәхмәтен дә җиткерде, бүләкләр дә тапшырды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.